Dipu Municipal Board la pen Self-Help Group Federation atum celang pen Dipu alang roi kasalok. BJP ateng ke Karbi di masa rengma lapen akaprek inglong akai pion chukidar aboreng ke claim GRJ kali. Assam Hills Medical College along ke thom lapen pri woreng Karbi anglong asora phansi pinangji SDC. Dipu kasa patua klamalong surihini recruiter cap aningka na baha Northeastern State Under 19 Girls Football Tournament kapatu keceng. Karbi prime time long pen regionality mungpi non birtang don pen arju ikha. Dipu Municipal Board la pen Self-Help Group Federation atum celang si wo secret roxiani Dipu alang roi la pen aku kung karkok karpek pen kasalok asai pado. Dipu rong sopi la pen Dipu alang roi aphan kapalang me abolon ki piasai ding si ja concrete roxia dap Dipu Municipal pen karkok karpek asai klempon. Dipu alang roi la pen Dipu alang roi akung karkok karpek amu along Self-Help Group Federation atum ta chitodun. Lotika cinema adung ingchin adalong arum pen Dipu alang roi kasaur hormu arkok arpeksi pangthir Dipu alang roi akung munit kitam atwara bangke Self-Help Group asapi martum si salokpon. Self-Help Group ang tawag lang pon mama federation na hin pen mama town committee pen hin. Town committee si chairman na pen executive engineer to besi program and po. Pini bangke la tahun arko kru ya pen ke lang roi kasapa. So program kasi itu federation peta 11 ta federation Kuton Tanglong kasi anak federation kata men aju masih tong edelo tu mi sem program ta airport masih hang ok un edelo sita ni tu mutan ke hang lo bangke federation recipian bangke bang sirkep la son ke taki tong kasi kam plan na taon na lu la bazar lu tong pangkir chapna mate along apreka hiti long kar pangkir pini ya bangke bazar lu bazar nang lu peta kampung pe sing lo ni tu dia la si bazar lu ana bang si pini bangke na lang roi pe na pela bazar lu peta kampung pe sing lo apori atbaji long ke sing pini la so ma tu ke ten kana por sing tonik ko tum kang ton ke la lang roi bang la ke ter du ana dang titik putar te nalu tum pini la pangso sai ke teng pen pini se town te plon te abeng to kolang nalu tum puthot pe na pal tam me ke chiklem je su kema tharun o pe na ba bangke hala hi monto bisa sorma bangi po program da do pe na ma ro ede ta hai sida tang ni an ke ter du an ta ni tu ne town committee ben hodai ta he ingrum o asom si da so puthak deng pon bo la si ako chiklem po thule po so si adulok Dipu Assam Hills Medical College and Research Institute along ki thomlapen pli woreng anghoi Karbi anglong inglonga khayaphan si pinangji pusi birta amai pen ASDC asongja tum sokara phan ke hang pado. Dipu Assam Hills Medical College and Research Institute along woreng anghoi kirai kom aputhak ASDC pen ning ke dog de ki phophe alam ja concrete roxiani birta ki ap aham phanga phan than pachini BJP ateng ke inglonga khai Karbi dimasa rengma lapen akaprek inglonga khai pion chokidar claim ji aphan apuna jak abe Medical College ingputa po bonta inglonga khai aphan woreng anghoi kirai chokche ASDC asongja Daniel Teron lapen chonjoy kiling atum Medical College along inglonga khai aphan pinangan anghoi rairi puta ningje ASDC asongja atum ningje thulo Dipu Assam Hills Medical College and Research Institute along inglonga khai aphan woreng anghoi pek nangji Brahmaputra Borak Medical College along tong woreng mani sakuri nang pinangji putong ke hangkali Dipu Medical College along principal nang pinangji puta hangdunde Grade 3 dapen grade 4 aworeng anchot ke hangdun puta alang litum ningje thu Karbi anglong ariso atum woreng ka wekaduria jongsi South India nana chongda chotelo dam nang koklo puta ASDC asongja atum pen ningje His duty is to compel the government to take cabinet decision for creation of autonomous states and then place a bill in parliament. Naso bang mati tempo bang ke. Halang exact alang ke claim nang ibinaw bang ke. Parliament along ke ningye dun alama bang ke already aprang MP dun ta SCR ni ningye dun erlo lake. Nasi government atum ta chini lo ka chini si election hut anta. Vote nang pinong stand nang pipo pu ras napsik kam promise long pop ke ka chini pot lo mati. Nasi nono bang ke alang bang ke hadake
fourth, fifth time bangke lake ningedun ke lake, it is just like carrying coal to Newcastle. Kado wetan koila dopi kuchini lo Newcastle lo pe, England lo. Setelah si koila ki pon na, India koila lo ne, Germany koila lo ne, USA koila lo ne. Langsung banggalang klaim klaim nanya, polang iklan nanya bangke, government upon convince no, cabinet decision pe and then bill place no mati, halabang, kisi lah tum klaim klaim depo. Labang so bangke written question si karjuma kopi malah ni, cini. Written pulote ara bang non bangke reaction na mati, lake this has reflected the negative attitude of the present BJP government on the issue of autonomous state. Negative po bang ada seklang dak mati. It is time for the BJP of Karbi Anglong and Sils to react on this issue. SCC has already reacted. SCC tum react no mati repeatedly. So it is time for the BJP of Karbi Anglong and Sils to give their reaction. Best reaction bang to resign from BJP. They should resign from BJP because these people have joined BJP on the issue of autonomous state and not on other issues. Itu grade 3 level, grade 4 alam cak. Laan dan non reservation awake protect reserve driver posta nil ST Hills Prime. Pion posta nil. Pulo tak kapre ka post ke pulo mati. Masa labang soban Naso medical college ke anak dia bangke lagi. Karbi Anglong lah pensil syarat sampai legal. Labang soban ke plain district ke soal outside Karbi Anglong lah pensil syarat. Tak Guwahati dah medical college do Dibrugarh tak do Silchar tak do non ke Ajurhat tak do Tezpur tak do Barpeta tak do. Kalau ayah lo beli purunde madi sakuria lah. Masih dag nang bilo dag bangta nona tengah bangke hongdung dia bangke apos masih awi fourth grade dan third grade lo dah ST Hills bangke. Nah lo begitu. So pasti dak employment opportunities awe apa sih don pinang pergi South India karena kok lo mati. Along kapal dan kok lo mati. Masih lapang soban dia aku atau yang si harap atau men cengkira pakai ngke itu lah sesuatu medical college nang kiti dia mau saya kecelang itu lah sontot. Saya kecelang itu lah sontot kok. Karbi Anglong makanya sihil sa patient nang kata ke long dulu treatment dia mana. Kita punya di Bapur lo, Silong lo, Guwahati lo, private along kita punya. Lah sobang sikit. Tuliram rohang pen Himonto Biswa Salma bangke jirbo akan ekson maha tangka maha akan ekson lasup kanan so. Ati dagai Himonto Biswa Salma le claim nang ni prote claim le dedi laso. Ba Himonto Biswa Salma le laso kam claim nang ku prote khala si claim uncho. Ning hang teng dam tang apor parliament nang Forensik be lampan inje dulu dah Himonto Biswa Salma appointment NPC 0 award lampan inje drama gitu. Ate model code of conduct last Lok Sabha election na hur Doko ka phita. model code of conduct doko ka phita hemprek ke hanga drama claim dam lato. Ada ke ang ton pensi dulu Karbi Anglong tim Karbi Anglong photo si. Even Elvin Teron. Alang tu si dulu. Halabang hang bung cepat lah ya Fransi. Drafting ta Elvin Teron masih drafting mati lah Forensik be parliament long lameni itu na bang. Si ang ton pen Himonto Biswa Salma political package ason si da Karbi Anglong hills area long bangke nang si pincho. Kasi pinap ke lang kita unofficial lo ne lata tangdak pameme. Da ke ongdung amuni tum chini dun lo ninje prai lo la se ni tum SDC party be da chini dun tumhan invite ape pen information ave prote ni tum ben ko pine ke hang kang tung kini ni tung kang tung asom sita itu ni che tong bung thek the de jelam the bang ke hauda ke official alang protocol official lahai na che toite itu me appointment system duji ne ave lahai hang itu man pachini ave si party ben kugang tu mangala hello hem break ke hang drama ben chenglo non medical college all India basis pen puto la so non samasi chu
kalilang labang ke kasi non ke upgrade tuan maka dam nai banda damune degrade si wangji rar bhange thana bang ke di fu civil hospital si upgrade det po upgrade chot po lam hills medical college alar bang ke di fu medical college si pinchong po alang ligi ninje si bangkwan na doktor lo dangalang toji kala bang so putha la pen non da advertisement pen siklang da the NT STH nade dak local people la phana ma ke respect of pin pen si recruitment ji advertisement ki pilong tak klang da ha so bang ke itu kininje ji kang tu bang ke ningduk cepak klang kang tu dak local medical college isi nang doji pusita dak local Karbi itu ngolong so tu dak advertisement ki pieteng pulote job oriented puno ajana puzolong dak ke hangdung ji awar saya be athe reservation dia reservation ta akaprek ngolong so kali itu mansi ke ong bangke rai pirong ngolong so bek atu bangke thongke bra thok siang mo ban bangke isi hini na so lapu even nurse Kena abin bang gawi. penana di melong bangke inglong so farman na bi masih bi ponte desi pinaple bangji pu theblor sitame oi fit sitame ni tumke lake ningduk lo imoto biso soba ningke hangat teng ben dang nang klem tabaran bangke karbiang ngora da tu projun wer thek hala bang so thak sin ku jepak lang KPRT keci apkang ton asong atum pen jakhong ni phai krit roxia ni bukolia KPRT camp lapen kolonga designated camp palong ni ademalong ingdeng sir kep khai ajoini apran keci pia tumaphan keci ki mohasai ke padupon abirta nilitum apherang ke langhin pen birta nang pale kachiki mohasai KPRT assistant general secretary song riso kroni hang pen kacharipon amaya long KPRT chairman don rikramsa Incharge SJ Ijang, General Secretary Bujaru Hanjang, Vice Chairman Risim Singh Narpator, Defense Secretary Sir Tungjang, Home Secretary Songsar Kathar, Lapen Public Relations Secretary SR Kromjang Atung Chetong Dun. KPRT Asong Alama, KPRT Chairman Don Rikramsa Pen Ingtur Pondet Api, Karitang Atumapan Kachiki Muasai, KPRT Incharge SJ Ijang Pensi, Japon Lo, Apidhu, Mai Kapadopon Ahut KPRT Asong Akimang Aputhak Kachethan Kachimumta Padupon. Nilitum 2016 nilitum ceasefire ground long wangdat men api sarkar pa nilitum pinang close kurilo sitame alam ke lason lo state government atum kisuman dakichak logdo so the ajok sinilitum centralan damlong ledat ason lo sitame nilitum mithang jongjung mate nilitum chirap chitu pe nilitum bori lo je no centralan tame nilitum alam le damlo lasi pinildak 9 Martyrs day kitalona ni dak nilitum kolonga designated camp KPLT ceasefire camp long nilitum dak kaduka be pinilto officer to machitong lo lasi nilitum pinia program ke deng long manglason lo nilitum kaduka be gedam tang labang so khai long ria joine penamethang pran abia phik chipinang ade chipabunang lapen pran gedam tang to phanon chikimu tang lo lasi ahok pet la song pugesi kichi song pa media phansi nilitum lapang so KPLT amhang pathek lo asonda thaksi nitu ki dam tang hot pinang litum ki claim ki dam ki siksak lo athema dak nilto amen me ki claim ta pe claim putum pinang do lason sin to man image na phalang lo tasi non ke wangya ni bang ke alang litum tame lahaya kam or langno mate lahaya anti social kam claim pledera isi khai phan ke mang mate khai isi pilong ri phan ki chimatha pen ahok pet la yong selang tum claimi bulote ahok pet akam me claim mate nilitum long ahok pet ceasefire ground no nage dudun pa me pen ahok pet nilitum long kengkam nang chioding pasi pachinilo lasi jongsi ki bangya ni alang litum ta me labang so nilto amen me claim tap claim pro tum jongsi claim thulang pudel labang ke mithang sa dai chenang po labang ke Ni tum ceasefire deng det pen PRD na ki mate ki ateng tadu thek ponong lo jene tum post letter poitami ne tum pidam lo guati DIG pentami no ki DIG penta chingki chithan lo asini tum molong angsong ra damune te aberta hir thek thet mane lamthi sidu ki cylinder group pen non ceasefire group la song bong gitu divide
nang do ko joni asabu ke tora do chat si chat pokla pasi sarkar to manchu ningri lo je cylinder group to bang gitu isivet chedovet ba six pair to along with chedovet po sonte pusi ni di matha tang te sa ke dam tang ani sita men nang itum oni tum akar julong lam ne KPLT anti tok pu penang kache thang dolo mane la sop kang nang itum munit ma jitu anti tok non ke dubo lake anti tok mane lake ni tum pen thang da juri to ave arang li tum jung hoitu peni akemang do kok ta the basi ni li tum vitamin non kopi ko sonji ne thang da chi puthe thela tang te la so bang pu ma nang itum ben ko pi pu basi alang li tum pen ni tum ki pu dam ji po bang ke alang li tum me thang ka mang li tum me thang chiklem vet nang pon ni tum kam ni tum chiklem vet li tum ma Martyr's Day arning kachiki moja make along kadoka weapon bang proxy ke prep proxy an kalita hatumaphan kachiki mopon non malom so porphan birta muington peksena Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ A Turkey outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery
items are also available according to your needs. Atokimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputot birda long wang tulo. Dokmoka Thongnok Bay College along Surihini Rakriner Cap Crazer Cap Aningkana Parman Haragat MLA Joyram Ingling Arideng Pen Kisu Kachelang Lapen Etis ki una tumapan check kiron amai jakhong ni pai kret roxiani ada por pai kreisia porpen kapado bona birda phirang ke James Milik pen birda nang pale. Dokmuka Thongnok Bay College Auditorium Hall along Kidamtang Surihini Rakriner Cap Crazer Cap Aningkan Abaha Kisu Kachelang Lapen HS Satlak una tumapan 18 number Harakat Legislative Assembly Constituency IMLA Joyram Ingling pen check kiron labang so amay long alhisar po aman pen Harakat Legislative Assembly IMLA Joyram Ingling chitongdun papangjang alhi aman pen Mukul Chandra Saikya manpeng alhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajutiso Samilangso Block BDO Mitalika Tharpi Lapen Dokmuka Town Committee Chairman Biren Teron apora ting pen chitongdun si may along RDP dun bangso may long kachetong dun alhisar po pen lam the kijai pon ki nang litum bangso tangka pen mobile aplang kithe nam nera nang litum akaya phan amek amil lura kitab chinam nang pupusi jai check kiron amaya long kaduka we pen bang pharu hinira bang proxy cap atuma phan check kiron padupon আমি ক্যাটেগরাইজ কৰিছো যিবিলাক সায়েন্স পঢ়িছে মেডিকেল কলেজ পঢ়িছে বা বিভিন্ন তেনেকুৱা টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পঢ়িছে আমি ক্যাটেগৰাইজ কৰি পেলাই টকাবিলাক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও চোৱা হৈছে গতিকে আজি টোটেল টকাটো ক'ব পাৰিম 38 লাখ টকাৰ চেক ইতিমধ্যে আমি যুগুত কৰি উলিয়াইছোঁ অকল এইকেইটা ফুলনি লাংহিন আৰু কৰকান্থি বা আমাৰ মহামায়া অকল নহয় হাওৰাঘাট আছে মাটি আছে চেংঘাটা আছে আমি কেটেগৰাইজ কৰিবলৈ আমি কিবা কৰিছোঁ এতিয়া আজি আৰম্ভণি তো অহা 20 তাৰিখে হাওৰাঘাটত ওলাই আৰু কিছু টকা আছে যিসকল নেকি ৰিজাল্ট দিয়াটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰা পিছতেই হ'ল গতিকে যিবিলাক নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ডিগ্ৰীত গৈ সোমাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছু থৈ দিয়া হৈছে এতিয়া এইকেইদিন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থকা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এই কিবা কৰিছোঁ পিছৰখিনি আমি ব্লক পৰ্যায় বা আমাৰ এই চিভিল SDO বা তেনেকুৱা মই থকা অৱস্থাত বা থকা অৱস্থাত আমি এইখিনি মিলাম Director General of Assam Rifle Pen Kibi Pon Difukasa Patu Klam Along Surihini Rakraser Cap Aningkan Abaha Northeastern State Under 19 Girls Football Tournament Jakong ni Pai Krit Roxiani Pen Kapatu Pangcheng Puntanglo Surihini Rakraser Cap Aningkan Abaha Northeastern State Under 19 Girls Football Tournament Difukasa Patu Aklam Along Kapatu Kecheng Ani Anikang Sam Porpai Kethomra Minute Pokepra Poapor Pen Pangcheng Ponlo Kapatu Kecheng Ani Tripura 11 pen Sikkim 11 atum ang bongsi patu ponlo Kapatu Kecheng si angkung nanan aterang ta kapatu thek serla pen kapatu chiting grupa jok pinangana por an ke bor ipum nanna ta chipi thek wangwe sedami Sikkim 11 atum ball kithap ji aphan kapor I big ajok jersey number 7 pen ball ipum thaplo apithu angkung kapatu hu Tripura 11 atum ta ball ipum thap thusi chitulo Laso pijong Sikkim 11 atum pen Tripura 11 aphan ball ipum thap thusi Sikkim 11 aterang atum kapatu Kecheng ani chipahay ponlo Karbi prime time ang kilapon sikang ton piglo tumitak mi ruang thu